Okay, bafethu sanaradila sikhona kusimo podcast Mpumalanga ATV. Sasengimi lo Sketchy the poet umzulu ongakhathali khathe simzondayo. Ngisezivela kwahlanye abantwana basula amagama bengipheka basa ngoshwala nginsipho ngashaya yonke indawo. Umshengu ushabala ludongo mavusi wewe. Ngamba negrot manam la people. People the man. Ngibingelele babukeli emakhaya legama lami ngimuzi wakhe Bibo the man ngikona la kuMpumalanga ATV TV akusimo podcast bafowethu siyatholakala kumakhala ekhikhini 0825901577 0825901577 siyatholakala na ku TikTok Mpumalanga ATV TV YouTube channel Mpumalanga ATV TV ku Facebook Mpumalanga ATV TV and then mufuna bamba mina ngo ku Facebook isimuzi wakhe Bibo bafowethu okay thina namhla dos bless hey ngivele bese ngiqalile. Yabona Fred manene. Namhla ngithe nje ngivuka bona nje letinye itimo letimatimo. Yes. Like ngisendlini mani ngiva msindo. Like yamemeta mntwana si mama why ufuna ukungikhethela mina ukuthi ngiphile njani yami impilo. Ngathula Fred manene ngifuna ukubuka njani yami impilo. Uthi ungikhethe usifuna ngiphile njani nje amagama akafuna ukuchuziswa ufuna ukuphila impilo yakhe like yabo mina uma ngiva ne like shortly already wamisa amaphupho akhe wasekuqaleni ngenxa yokuthini watholana imntwana understand maphupho ema sela maphupho akhe lamile ufuna ukuchubekisa phile achubekiswe ngubani lo mntwana lo mntwana unemaphupho akhe naye